Ошатағы Государственный агротехнологический университет активняғы филиалыгар биһиги буллааны быйыл 5 штука рысады хибекки үннерди бит. Окурдук хибекки араха, петуния рас көрүнгө балдар, бархатсы, кохия, колиоз, цинерария, сальвия, георгин, хибеккилер балдар. Ону даханан биһиги быйыл буллагана огуро тахыгар перец тахпыт, помидор бар, огурсу араха, арас көрүнгө, кабачок арас көрүнгө балдар. Онна буллаганытын бихителиттен заявка хумьёбыт. Олордан да берекпитин сөп, диеммит. Бу преподавательдер көмөлөрүнөн мандык олуттубут. Сынабыт буллаган түрдүндөн хагалнар. Так, бу манна ханык себеккелери дер мандык кырдыра айтыр. Бу халабыз петуния гренди флори ген тураллар. Хөнөтө хетте 15, пробайдер тураллар мэхапты. Простой петуниялар бу түрдүн хаккобайт. Олар канавалары борстой. Борстой петуниялар бу тураллар. Халабыз бархатсылар менен тураллар. Халар буллаганы түрдүн хаккобайт. Түрдүн хаккобайт чакта. Бу не петуниялар. Бу петуния, бу кыз себекке ме петуния де. Петуния крупноцветковая де. Онна буллаганы бу никандра ден хибекки бар, түрдүн хаккобайда. Шафран бар. Колиоз арас көрүнгөрө балдар. Онна буллаганы земляникалар арас сорттора балдар. Так, Буллаганы титон. Бу титония ден хибекки. Кини буллагана 2 метр гадылы ухур, наче кыл себеккилер. Менете билмеха. Апрыга хо. Как живая изгородь үннерген хаджугей. Антон буллаганы бу манна земляникалар балдар. Земляникалар эме Александрина, московский деликатес, ден соттар. Они не приходливай. Bir штуката икилимеха. Нулын. Так, онтон бу тухтар жеженер боллагына однолетнийдерди, многолетнийдерди. Бу буллагына та хорохтор московский деликатес ин холобур двухлетний, это хорохтор многолетнийдер, хорохтор однолетнийдер. Многолетнийдер холобур хайын аспер битин кенеттен күгүн ылаңыт силихин хостан ылаңыт жига кыстатыкатын син, жига хранитынагат, онна хилигер эме үнеллер. Атал комнатный температурага кыстылар да чоң. Тун хөрүн 2 градус. 2-тен 5 градус кадылы. Температура адыс. Холодильника, обычный холодильника кыстын син да чоң. Онда булган хибекке рахаттан бу бекие. Бу жежени каш штуканы алырды бу күтүш? Жежени булгана 300 штука жежен бар. 300 те. 300 жежен бар. Так, онда то хибеккелер лабелия бар. Лебенезия. Петуния, рудбекия, петуния раха. Дельфиниум ден бар. Шафран. Шафран биле сирге тоғанылар тоқды. Шафран да? Шафран хибекки. Себекки шафран. Крупноцветковый, еще бар оранжевый хибеккилер. Онда булган огуро тахыттан баклажан бар. Онна бөлүлөр рас көрүнөр балдар. Баклажан сыйынты төхне? Баклажан хыныты түрдөн оккобай. Түрдөн соковай. Баклажан теплицага үнер болады. Баклажан теплицага үнер. Перец көрүнөр. Рас көрүнөр балдар. Шеп. Срогун этелде болду. Бу перецтер тураллар. Перецтер буланы калифорнийская чудо, онна багатылден сорт 2 сортта. Элдер буланы бу хамай биреметер орду боланна. Хамай хет. Аханен багалерендер, багатыл майкрой сорт. Сената буллагана түрдүн дүйөккобай. Шеп. Бу сабиген хибекке. Сени буллагана бишебак кыл сиреккелер болар. Эмени прихатливай, накрысыбай. Хөнөтө түрдүн хаккобай. Оны таханан буллагана огуро тахаттан бияха бу помидор арахы үнен туралдар. Жаңы помидор бар, сибирская скороспелая ден. Онна буллагана москвичка бар. Берлёка ден бар. Божье сердце. Балконга үннерер сорттар эме баллар. Жейгер үннер якай эмехин. Сыната буллагана не түрдүн.
Маннак тимняга филиал кэлэн атлахын. Бу бахат нойдарга дөлөни хиджабыт, ки хадис кэдлы бар.